May-2025 Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Pektanrei na ila May-2025 asai May tarik ta chat kum singnay na chik na pungu. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper King in Sam.co. New Delhi May tarik Chennai Indian Armed Forces reduce nung ri kahau na Operation Sindur Lon sukan mekhau Pakistan kani Pakistan ri sinbin ba mai Jammu and Kashmir khau terrorist tuang pochai kai si su kasi lau kan thi mi tai India le Pakistan tuang line of control dang khawi mi khau tai mansai ru na kathum thai kan thi kumna mansai ringu in buri kabiu kani tu na cham dai ri I thai kani Indian Armed Forces ri Operation Sindur Lon sukan mekabam nun tai terrorist nun ri India ta attack sukhang plan suna dat kai kan me bami tu na sakani India tong Ministry of Defense tuang cham thilai na Operation Sindur dai kabam chakiu khau tat kai kan nei tiki mi tong Operation khau tai Pakistani military facilities tatu target sukan maki tu na sakani India re target chakiu kada kan me pang khau tai padai tu Pakistan lung khawi tiki bai me pangu tai tu Pakistan re sinbin ba mai Kashmir lung khawi Indian Armed Forces re Pakistan ru khau ri kai kan me tai Pakistan lung khau nai mai Bahawalpur Muriki khani shilko kumna Pakistan occupy Jammu and Kashmir kasau kani Operation Sindur dai Indian Army Navy khani Air Force re kariu na tat kai kan chuange Infal May tarik Chennai Manipur Police re asai interstate vehicle lifting operation tat kai kan mekhau Infal International Airport dangkho re kapang thang re haugong mai car nim inphang kan thi Manipur Police Control Room to report hilaina Traffic Control Wing re special drive Tidim Road Infal West District khau tat kai kan mekhau Haugwang mai Alto 800 LXI akat nimtau kan thi tuna sakane Gari tai e-challan device khau zau megan khau not to be transacted to na Public Vehicles Department Kolkata ri lau mai puat kani NTBT status patkan me tai anti motor theft squad Lal Bazar Kolkata re alert to lau mai khau patkan chonge kumna police re gari driver tanim kan thi police re bai mai lumsi mai nun tani phu ka hau bam thi tiki lumsi mai nun zan tai investigation tat kai ba mai sang re din patkan magi Manipur police re ti thai than kan me thilai na gari number khau NGBT marks lau mai hai gari hautat kan mai active police cases nai mai loan defaults taxes pamak mai zang execute traffic challenge spending suba mai nun gari number khau lau rabe tu na sakani da khau January khori April kum singni ni chui na pung ngalung khau traffic control wing re traffic rule tuan mai nun khang e chalan issue suna dangka crore khat point riksanai na padai khaptang kan thi tuna sakane Infal May tarik Chennai Bharatiya Janata Party North East in charge Sambit Patra re sang nai Manipur gonglau kan mai khau popular government ka siam dat khang demand suna memorandum khau sign su kan mai MLA chi na khata ariu lau magna New Delhi kudat kan thi Sambit Patra re Manipur gonglau kan mai khau tai former Chief Minister N. Biren Singh, Speaker T.A. Satyabrata, Governor Ajay Kumar Vala, kani politicians asaka ariu laudu kani, Manipur ka President's rule laukan mitay February ru nakathum kariye, mitay Chief Minister N. Biren Singh resign sukan mitang riye, BJP Northeast in charge re in kap maiting mikhaw, MLA, Nemcha Kivgen takakai kang pukpi khaw ariu laukani, Thai launuwi, MLA Nemcha Kipyan Hai Kuki Jo Mai Community Khang Separate Administration Hai Union Territory Suna Tilaw Khang Demand Sukan Mekhao Science Sukazao Kan Mepuyi Patra Re Committee on Tribal Unity Khani Kuki Women's Union Tani Ariu Laudu Kani Kumna COTU Re Memorandum Tina Kuki Jo Communities Khang Separate Administration Tilaw Khang Demand Sudat Kaloi Kaneng Infal May tarik Chennai Central Government re nationwide Civil Defense mock drill tat kai khang tithai kan mekhau Infal khawni large scale state level mock drill Infal West District Administration resign tat kai kan thi mock drill tai Civil Defense sai kai dai nun khau chamdan thai na bam khang tat kai kan chwangi Central Government re states khani Union Territories koi khau drill hai tat kai na emergency gong mi kan khau kani ra na ngak duak thai khang ti lawo tuna direction tipat kan me khau tat kai kai kan chongi Infal khau tat kai kan me mock drill tai kaling mai ka tuang mai wo mai thiak suna tat kai kai kan ni kumna mi khau tai government on department nun ri inthuk mai role la lo kan ni Civil Defense mock drill khau tai Home Department Police Fire Service Civil Defense Health Education Manipur State Power Distribution Company Limited, State Museum, Directorate of Information and Public Relations, Khani Relief and Disaster Management Authority Rui, Guangkariu na tatkay kan chwangi, State Authority nun Rui Johnstone Higher Secondary School, State Museum, BT Park, Polo Ground,
khani Directorate of Fire Service kau kabam arrange sulauna tat kai kan chwange Chandel May Tarik Chennai Manipur Governor Ajay Kumar Vala resign na Border District Chandel kau security measures khani development projects lam kau review meeting bam kanthi Governor Vala re Chandel gutkan mekhau inchuk my infrastructure projects kanai district library khani information technology center district headquarters kau inaugurate sulau kani mitai state tong kun kau nai me nam nun kau educational resources khani digital connectivity tilau inbu khang inaugurate sukan jongi governor resign a review meeting the deputy commissioner's office kau tatai kani mi kau the central sponsor schemes panghai tan pachuina tan patbam dai chu chumai sausin kani meeting kau deputy commissioner L Nanda Kumar Singh Rui Chandel kau Government Welfare Initiatives in Thaubamei Guilam kau detailed report present sukane kumna Superintendent of Police Babita Rani Swine Rui Border District kau security protocols tat kaiba mai lam kau present sukane Governor Vala Rui Government on Welfare Scheme tat kaiba mai goi hai mansai kai mekhang ti latau ni nai khani public service tan kau accountability nai khang Governor Vala government officials koi kau sakane Governor Rui Civil Society Organization da aruna local issues lam khau bari ra kani Governor Vala Rechandul District gutkan mikhau development khani security lam khau inchuk na zausin kane kage nai me jam ti thai pat mai Labor Union Tamenglong District long khau labor category khau tan suba mai local khani non local koi khau inchuk mai lam akhat sina ti thai pat laudat mai lam chu Labor Union Tamenglong khau hai registered laugayu registered sulauna ba mi goi ni renew sudat nu the registered member the union re intuk na la lo ba mi inbu na local khoba mai contractor charai ra mi thai head mystery nun roi thai lawu Tamenglong District pang thang re labor union re nu na lo mai mak na mystery kaw gong dat nu ma ke kage na ye thai LUT le ka phiat in sam rai ni nai gong ni mai me tari group kum singnei na chui na pung Saturday nung Kwang ru na khat kai mekan khau executive meeting night pani executive member goi riswai mak na gonglau diu khang ti thai pa lau tong the by secretary labor union Tamenglong village authority chairman council Tamenglong Tuan ku lau mai mi tong cham je khau ri peace committee Tamenglong khani Tamenglong headquarter khau chu sang mai nai dat khang lung lau na karam lau kan mai phuam khani leaders koi da village authority chairman council Tamenglong bek thang ri thun ku mai indawi nang niu mai koi na ru khau kai pau ro gong tuang soyam sakpi sakba mak na la taw mai studio inbu na Tamenglong in riang luang gai long khani dui gai luang nam ka thum tuang kapi ka ga sba mai chakwang smai leaders koi ri kandi mai tuang chun khau kum kai launa khat khat tak ko kari mi tan tan khang hoi cha gong mi gan khau nu launa peace agreement sign sulaudat na injian mai nap ko pon in sam laudat kan mi khau VACC Tamenglong bek thang ri nei la mai khani thun ku mai mi tong cham se khore in daw bi chonge by dim thaurai pan mai pai po VACC Village Authority Chairman Council Tamenglong India le Pakistan ka khau ri panu mai chong nai thi tutina Tamenglong bazar khau aluang alam na pochai potrai liu khiam ba mai hai kalam mak mai chong di mai goi na khang nai me mak mai VACC khani CSO goi ban ngwat na napsap ni Tamenglong mai goi khang biu mai nai bam khang ka phian bam ni de sendui nai me nun rui la ka dang lo mai thiak hai sulau puryo tuna VACC Tamenglong bek thang rui jang hoi pitwange by AG Nam Sulong President BACC cham insan mai ka hawe the Gaanphiu mel cham chi insan khang hawkers ka hawe thau ku mai lungning in thana inzat launi minai thai the Gaanphiu mel office ka gwangna ka chu lau nu wi ku magi thai ka bang khau chi lau mai number ku magi thai ka bang khau chi lau mai number khau alam lau nu we by subscription manager DGM contact number 9612535794 guest jam asai me tarik ta chat kum singnai na chi na pung khau tarik khat khori tarik padai April kum singnai na chi na pung lung khau case booking sulau mai serial number ching chi na ta chat phai pung na khat khori serial number ching chi na ta chat phai ta chat ru na kanai ngan khang insan pani Tamenglong ting nai luan maliang bu tarik ta chat kum singnai na chi na pungu lau chuan ting rai na ye kalan ting zin muak na ye zingbang ting rai na ye Mai ku gwai na king in sui na king lau mi khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rei ka ngan mak nga thun ku wei asai khang tu cham hai khau ring ngan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thun ku thei